أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظیم. بر شفای قلب و جان قرآن بخوان، زیر لب یا بر زبان قرآن بخوان. به نصیب از نور قرآن کس نشد، پیر هستی یا جوان قرآن بخوان. قرآن بهار دل هاست، قرآن جهان است. پس کودکی دانا شمعی توانا، هرگز مکن فراموش، همش بده قرآن گوش. کیار تو قرآن است، دلدار تو قرآن است. در آن گور تنهایی مونس تو قرآن است. کیار تو قرآن است، دلدار تو قرآن است. در آن گور تنهایی مونس تو قرآن است. الهی الهی چنان کن که سرانجامی کار تو خوشنود باشه و ما را سردار. نه آن کن که فردای محشر تو غضبناک باشه و ما شرمسار. الهی توی پادشاهی همه، ز رحمت ببخشای گناهی همه. همه ناتوان و توانا تویی، تو هستی سمیع، تو را میخواهم. الهی حاجتی ما را روا کن، محمد را شفاعت خواه ما کن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرئ في هذه الساعة الشريفة من كتابك الكريم إلى أرواح جميع الأموات المسلمين كافة وعامة يا رب. الله تعالى وزين رضا أمتك بسرعة وشكرا لك صلوات الله قبول يا رب. الله تعالى ajar sabarun Allah Ta'ala dan rasul kita Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ruh şahitlerine böyle bağışladık ve Abdülzannan'ın atası merhum bulgan Hacı İskandar. Hacı İskandar ruhuna bağışladık. Hacı İskandar ruhu şad bulsun, bizi kılgan tıkalarımızga razı bulsun, imanı yoldaş bulup kabul ettiğin nurlu bulsun, üstünde kıymet toprakları yengil bulsun. Kıyamet gidip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şefakatine erişsin. Amel defterlerin yaklarından bilip sırat kıbrın geçerken nasip eyle. Ya Rabbi Allah Teala rahmeti